Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble les crêpes à 1000 trous. J'espère que cette recette vous plaira. أزول في كنت مرحبا يسكنت على شانينو أساقيني أد نخدم الوحيد ثغريفين زرمت مشكي يشتوى نخدميثنت بلوس يشتوى من المشكلة وسميض ثغريفين كيني جامي ثنطراتيمث تسنت تخفيفانين تلقاقين كنت تواليمث لا فيديو سارماغ لا روسيت راه كنت دي عجبن فوالا سورتو ايث المزيان كيني يتكومونسين احفظنت تسنتد تخفيفانين يسهليث الخدمه فوالا je vous laisse regarder. On va passer tout de suite aux ingrédients. 3 mesures de semoule moyenne, je précise, une grande cuillère à soupe de farine, une cuillère à café de sel, une grande cuillère à soupe de sucre, une grande cuillère à soupe de levure de boulanger, une grande cuillère à soupe de vinaigre. Là, j'ai un sachet et demi, il vous faut 16 grammes de levure chimique. Voilà. Et 4 verres d'eau tiède, pardon. C'est la même mesure. Alors, 4 verres d'eau tiède, 3 verres de semoule moyenne, une grande cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, une grande cuillère à soupe de levure de boulanger, une grande cuillère à soupe de vinaigre et 16 grammes de levure chimique. Voilà. دقيني غادي حدايا راه أربعة الكيسان بومان توجور سي لا ميم ميزور هادي لين تياد استرنوم ثلاثة بورن موين وين واش نخدم غروم ماشي وين بوعريك أورن ماشي اكسترا فين نو سي لا سمول موين فوالا استرنوم لا فارين le sucre, le sel, voilà, et on mixe le tout. دقا ترمت كل شيء حداي الفارينة ني أورن نمان الملح أتصدم ثكا كيني pendant 2 à 3 minutes. Il faut le mixer avec le mixeur ou si vous avez un blender, voilà. Voilà, quelques minutes après, là j'ai rajouté une grande cuillère à soupe de vinaigre. مي ثرويمث مليح ترويمث مليح كني واحد 3 minutes à 4 minutes استرنومث ثغنجو ثنقرنت الخل. Voilà, et on mixe le tout. داكا سي حدايا لهانت صغري فينا كاع خاطر نتخمم في ايميرني غتنتشبم في ميرن ونتشجم ترى غداليت. En dernier, je rajoute la levure chimique. Voilà. Si crêpes, vous les préparez et vous les faire cuire tout de suite. Voilà, et je mixe le tout. De toute façon, je vais mettre les ingrédients en barre d'infos. Voilà, on mixe encore 2 minutes. Voilà. Comme vous le voyez, la pâte. On va passer à la cuisson. Voilà.
سلام ما غاتنتي تجربمت يدرمت سلخبار أتي حذاي خممت تسيد وتندم مثارا تفغنتد 100%. وانت تشجم ثرا أدالينت خممت تيمير نيس بومت يميرون ولكن تتواليمت. Il faut pas les laisser poser. Vous les préparez tout de suite et vous passez tout de suite à la cuisson. تسنت تخفيفانين ذاك وصيغه لا كاميرا وكنا تواليمت دو ديبي جوسكا لا فا ام كي تبوينت. Voilà. On va faire une deuxième. Voilà. كل ما رد ما در في ذمث لاباط ارويمت. فوالا وسقسيغا لا كاميرا اكسبري كنا تواليمت اون ديريكت. تغرفين اكسبريس. Je vous laisse regarder. كنت تجاتي حذاي اتواليمت. مذاق جمورا تسفتي ذكراكيني ذنين ملال داكوات وخامي تماشاه وتسلم يا لا لا يا لا 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 ملال داكوات وخام يا لا لا يا لا 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 تماشاه وتسلم صدق اللي انت بودا بين وبعاد بين وبعاد شنشنتي زبقاتني ما يلي غريبة سلذ قبرنوس دي سيالة يزيزين ميسي تحبر القوت والصندوق قاروس تزين مغاريت سلذ قبرنوس دي سيالة يزيزين ميسي تحبر القوت والصندوق قاروس تزين سليذ ذفير وزطاس ساليتي جبالين أرش الزنديد مغرفاس نتصغر تقديمين سليذ
تصغر تقديمي شمشم تيز بقاسيني ما يلي غريبة وكل الوحش العبا بين وقد غولت نكيني ما يلي غريبة هاتفلي السود ثبورة ثقيك شمن سحلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور يدرن حجبا ثفلي السود ثبورة ثقيك شمن سحلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور يدرن حجبا مذاق جمورا تسفتي ذكراكيني ذنين ملال داكوات وخامي تماشاه وتسلن مذاق جمورا تسفتي ذكراكيني ذنين ملال داكوات وخامي تماشاه وتسلن يا لا لا يا لا 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 ملال داكوات وخام يا لا لا يا لا لا تماشاه وتسلن صدق اللي انت بوردا بين شمشم تيز بقاثيني ما يلي غريبة Voilà le résultat final. وقد غولت نكيني ما يلي غريبة Voilà 15 تواليمت تسنت تخفيفانين ام ليبونج اشترنومث لاتاي نغلا القهوة ذو يفكي نكيني ثغريفيني نوح ملاثنت زيت نتزمورت اكد السكر ابخي لو نيت نتحمل نستممت نغا تميلونجيمث اوذي اكد تممت كل يوم مشيت نتحمل نكيني حملاثنت زيت نتزمورت اكد السكر voilà. Moi, je les préfère avec le sucre et l'huile d'olive. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. ماذا كينا كنت دينير قممت ذي لهنا على فيديو نظام ما يفغر بي بقى على خير. وكل الوحش العبا بين